nirumite kinia kiuga ati no mwaka egutigirira ati ni erihiria kumanagia na itoi iria ithikitie gutharikira bururi wake wa Israel na iria kana na iria ciumite bururi-ini wa Palestine na aria moikaine ta Hamas. Gukiri uguo kumatharikirira njiriria muthenya wa kinyiria riu andu kana ni marikitie gukorwo makigwatira matura 22 uko kiuga ati magana ona ndero ni makirima kana maaikari bururi-ini ucio ni marikitie gukorwo magite mioyo yao kumanagia na tharikiro ino. היעד הראשון שלנו הוא קודם כל לתאר את השטח מכוחות האויב שחדרו פנימה ולהשיב את הביטחון והשקט ליישובים שהותקפו. היעד השני במקביל הוא לגבות מחיר עצום גם ברצועת עזה. היעד השלישי הוא לבצר זירות אחרות כדי שאיש לא יטעה ויעשה את הטעות להצטרף למלחמה הזאת. אנחנו במלחמה, ומלחמה צריך לשמור על קור רוח. אני קורא לכל אזרחי ישראל להתאחד כדי להשיג את היעד העליון שלנו, ניצחון במלחמה. I spoke with Prime Minister Netanyahu this morning. I told him the United States stands with the people of Israel in the face of these terrorist assaults. Israel has the right to defend itself and its people. Full stop. There's never justification for terrorist attacks. And my administration's support for Israel's security is rock solid and unwavering. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Aya ni riboti turagithii na mbere na kurumania nayo na nitukumenyithia utoria gukorwo igikiyumiria na mbunge a muhu wa thirikari ni maugite ati